Kanega Nalari News. Udon ban walan sapi, eki kato kanigi kubol badon kam, jonga tayo. Ka KSU Southern per Circle, hene kesni haka kat praterik arajar arpau, harangkat kejinga donlang, kinong elam ka KSU Southwest kesehil, kelaraki ya kelengku sengiyap, ba prapos nam jong melung sesutam, ha umot sak jengken mau jong ha pengkung. Hakane kesni, Haswa ban sedang ya kejingyalang layo ban bu sentiu ya umot dak unit baper iba hapo ka KSU Southern per Circle. Hakane kesengi ka KSU Southern per layo ru ban ay ka kusnam rusilur syai hybrid pendap lang marpana siposnem karta ubala plajim ya kisangut kisipara nagatlik jongka ding haka sipoterik risau arajar arpau. Bro boy bala penlapat ingi seisin ba jinyo banya don mentalang agani kesni ke pementa akba nakaliang jong kajak benre ni bro koi kini kolong kesni ke bekrau namta jong kajak benre penyutrak nyuskum jongi kebelang kesni keba nyirakhe ya kata kalingko sniap keba propau jong umelung tari jongi umelung susutam. Maj perang, maj perang, maj perang, Islam, 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 Brashball. Jirakie gini ko seniap jong melung susutam ni jusam yakta ki award nani nisam namta bangit yaki pusnam syak itu dikena ki bapas ha haki exmen baper hakilan ki baper bat ni jupenlong ru ya ka basketball tournament namta jogi kentai yen rei menta ni iba nimba ni jinjia ke jingli shop jong ni ka klam bat limba GA bobon iba ya kendo ikramla suban penlong bat naga jingkut yogi exmen di baper bat let's say kidon nakaliang jogi sama puli di bampak yo ya result ru kadai naga takadau mata usdan nilapan sange no shua bat nyesaya nyesale lang basam slam akane kejuhi katare beriak ban yakini di baladap kran bersikata ngaku muwe usamla balakit labak lem ya gelengkor bakia di kejat beriul lembaga KSU madon tangkat tu gani jingpun sengau happy bah haka sorkar hukum ju lembaga kilat patai kubon naken mau hak Islam ki balalek no ka sorkar India kala sengya kawai ke commission kata ki ongka kaluk is polisi Yudenian uwa kentai tama ke patai bagi kuat dik baniok ban klomno lu tahu marpo kendau ubaran dor nang ba kinyo ban sengye nuclear power bakin lang bakin la ban long yelede kum kita ki super power jam kiri seperti balo ondan ki development ki ban ong ba lengba lukis polisi nyimpen trekam ya kata ke development aku juga poru ki pedan kam ya kata ke lukis polisi tangban wanra ya ke lentirel keban wanra di menderi bagi barjela ban telap no ya kejat beliau ripat ke juni dari omdan development akata ke lukis polisi sorkar India kunjurok sorkar Meghalaya kila lek kuman ya dijingdawa jong upat ke beri menyotrat nadu ki pausnam ki bamencua bat haduk ni kinti ki bamentaru idang lek kunju bat ni limba ki kubo ki baper adondu ki beri Kiri silat pat ki kinhun ki ban ong ba
yang ini kerpat ya sarkar India bahkan kenbe anno ya ka KSU batiwe-jiwe kiseng balang. Ringa ho hange wawan kenbe an ya ka KSU kebaiki ya ka demokratik we. Orang yang ya kenbe an swa ya ka sarkar India nomor kelah tom ya ka demokrasi lembah kejin pelong an ya ka CAP ban pelong kun ka CA ha ka sabtu ini. Kaba prapo jong u melung sesotam ubalong unong kersiu tiak ya kajat benriu kasih jungi bahkan kindet tiak bakam day bahkan tiak lingai umulung sesotam nadu kidu kipor kisni jong u ulai ui ka jingma jong kari bahaka we pat kasni kan sasak telap nok hakim menderi ikan mau tu kekentian kau umlung susam udah penpau lut udah ong kau diamond kau kulom ksiar tu kersiu tiak tu pensai kedal isu tu bau umlung susam udah sei lut ya kabut balik kasap kau jung ban kersiu tiak iki kun kari gum kejat benriu nyimdai ban klet ya kiriu krau ya kabah kila nok senyang ya kajat benriu hoi hakini kisni kat badang mi kisni baka seng bak kajat benriu hi baro kowe ni dawa ya kata kaan ka ILP bakan ai ka jinyada hamta ma bade baka influx nim semlayo haduk menta bagi bon phau snam nangta kabadang dawa ka ILP kami kata ka CAB Ilaya persya ka CAB. Henry kadang persya yo sendan ka CAA. Ita ki jing dawa ki jongi. Ni iba ka sarkar India kam sumla snap bat kam sumla patio ye. Kum ka jaj benriu. Nim sumla long ki bala tiak khai. Bat manta keleng kari kasi bat war ha ka jelami khalaya hiru bro ka we. Kajing dawa kalong ko bajur hadu kata-kata ban pentri kamno mardor ya ka inner line permit hapo ka Meghalaya jungi bat ban penstat ru ban pentri kamno ya ka Meghalaya Residential and Safety Act nanta balano senyang sikade ya kari bagajai baru bijungi hakam thok kamtar bat hadu menta mene nakriang jong skor repair nakriang jong kna skor inang pule yang kikot kibau ni mung ulatho nadu kipor kibau mensuang kindiat kumban suikran nakamau kene gijira ke kaba nakriang ke suso sunter sarkal ina shin kong iksen jam nadu snam ada jarwe ada nakriang jangan ngambakla akabagla rai bagi rake ya kafas sosokam award hakabagi ai award nungkong 206 dakabagi penilai kai ro ya ka basketball nakapta ki gintay jong le gadong kathan south super bagyo no mot le ngatay house nam akajar lai temata ne mot ladap khat news nam hado mata resmi kebangi ni lapli house nam akajar lai ba arpu waste nam ladap ikajing rakyat ikajing ban kemau bron yoni rufau jonggari bat kejai bundel nomor kini si kemana kadang kesu sau super circle karke kerpang dah kuai pat ka benta kata kalong kumanglos no presiden bangin persya hadu mata ngin persya yang kan ka ain CA akan mau house nam azar kat kendai kanyo zrek mulai bakat ar ladak sisnam sisni mata kasni ha ba nakaliang ki paiba jong kene gadong kathai sau super ila penong dak jing yai rally nadu nani na post station pungkung ter hadu hawiloi ni yai kidat new kilometer tek ni yai kidat bagi penong ye jing lang paiba hangte ki phol hajar nuat ki paiba ni slokti bangin ya join nang bangin slok tulang bangin yai kidat nuna pungkung hadu benapoi hapo wiloi bat na kemau na kidong moyang matei kimi na permasing ter video bat
Kiwi-kiwi kibenta kanang yai budin namta begin dawa bak kinang pembor ni ka soka ba kan ai bak intu juli hebret way na kita kiri seluruh napo jong ni kadang nakhan juli ani ka por buta ngan subhaban pat sunan ya isama ai hebret pendap lang marpna di inwan sinis kmat ban shim ya kenika jiput kubrom ya kenika mat ka pusnam riflur bangin ai kmat nepi bat ngakepat ya i samla kentam mi subhaban pensam ya keni Kata kadi kaba kadi kecil sisa na kebata habang sepu ya ke kaba yuan hakani kapor na kebata baraki yo menusu setong ngatrai sibun ba kinukai kipala puli ya ke jingtho sibun ba kila puli ya kajing mudur jong mulung susutam bat ya mudur ya kecisa bat mudur ya ke kaba kami kasih jungi kalong berkerja bat ketua gani kila hikai nak kebetai kita bat nak kelihat bat subun nak kelihat jungi nila puli ya ke histori sepang bat ya ke sepang umelun susutam ngakan mau saya kau apa berkena ini siu berapa dia kita kitin perkara kebal mata kelawan yang kabur absolut kalau penung ain sundan maka kitkumka Censorship Amendment Act kani ka Censorship Amendment Act kay kabakta ngaku aban itu ya pi kendiat ba kani ka Censorship Amendment Act kalau keren syai ba kitu kiripai kibaron hapo jela hapo kari Bangladesh kibaron hakari Afghanistan kibaron hapo kari Pakistan kibari ki ripai ki basale ben hakitu kiri lalaki wan ni hapo kari India juni kemut kindiok banong kinung India ngaku abanong yapi samla kaya kejige balai ba nakale juni hadu menta ngirang persya halor kenekaan si berkebab pala kelong bakani ka lapoiru hatanin skor tendok skor juga sprikut na kebenta ban ikwa ban ke sprikut ke strop kauro yang kenikaan namar dia kenikaan latau lem detik tanah kebenta halor jong kanyam namar po kari India juni kari ke sekolah state hari na kani kada kaan latau la sutau la subu na kebenta kisik la subu na kebenta kitin Kristian la subu na kebenta kijin tanah kebenta ban batet miau ya ke kijin mu jo kali kusurkan ngaku abanu ya pi batang hang ni apo ri Bangladesh ki Hindu la kumnu kidon haki arkurur hadulai kurur nganong ya pi ka jela jini kitrai senong terimuluk hadu bat uba ngiela bani okeng hadu uslim ajar karwei ngidon tang arp knailak ngreu pelai hajar laimut ngaku abanu yapi berkata kade mbita bakenya kitrai senong re kenyu ya kini kiwe ki cek beriu ki bala song basa hang dia ko ke jela junu lada natu napo ri Bangladesh kiwan huni hapo ke jela juni kiwan tan sekolah mut mamudur ke kemanjan lah bangi dei ban kersiutia ya kinu yalam juni ngine ban kersiutia na kebeta ya ki parado parsan juni ba banyaki ban dawa na kebeta ya kenikaan ngino kam banya teli banya sampret kuma ya tu kana manure manu halor na kebeta ban ketiga ke na kebeta yu mulung susutam ngaku abanong yapi haji sya kamde ka kamaram
tangjuk ka KSU kawan-wan hang nia hal kapor beta. Haji Shah kacit beriu kembang kirustat kacit beriu keba kemau ya kikhawat keba kemau ya kiru krau jo kacit beriu kadai kacit beriu kebain. Kamdai tanah kebeta bangin kemau ya kinong ya kiru krau tanah kapor barangin. Kamdai tanah kapor batet badhering ini berkemau junom nak beta yakini kiru krau kenapa kecil beriu cuni kindiok bagi itu ngaku abanong yaki Haji Shah hagani kapor menitan kinung yang lam juga KSU kiberenang hagani kapor kinung yang lam senong kinung kemilong pa kihab barit kini benar Haji Shah kelai berdonang hani nak beta patpat krau ya umelung sustan badi uru krau jo kecil beriu jo katok katar juni kecing dawa nak beta banyak ketup hakai sedul hadu meta ngira dang hapo kari India dang don tang arpa artali di language ketup ya ke Hindi bahasa English di bahasa ketup hakai arpa pratali nak beta ban itu hapo ke sedul badlai pratali kira don hakalenti banyak ya kecing itu kun ku mengijak kran mene dah nongkran baku gajak beriu bila dawai ka tihok jumi nak sarkar India nak kawai kahok halin kawai kahok kawai ke isu halin kawai ke isu pat naru Islam arajar Prabhu Saw kekenai sepak Prabhu Saw miliki pendawai kita ke ILP badhadung kita mene nilai dawa nak sarkar India balik menteri kamlot yang kata ke ILP lene kata ke Eastern Bengal Printer Regulation Act kene ke ILP kene ke ain keba lai sofa da ka sarkar British lene ke sarkar Pereng haswa ba kan minot yela dia napuk ke negeri India balik ke ai kene ke ain ke lesnai kene ke ain nama ba pasal tu bakidan kirit pai agane ko kari India peladang kimbu keno ain dihok long try lane kiriti kidustur jong kini kirit pai beran hari India kin saduno pating la pasal tu pat aba hikum kirit pai ni dawa ya kini ke ain badai ban ai kini ke hok ke jongi yung sutuk pat balai baka sarkar India Prime Minister dan Bromji Narendra Modi wa Amit Shah itulah ai yang ai ondai wa Amit Shah dan ondai Narendra Modi dan ke BJP pun ai yang ai kepala Islam yang ai ondai ke sarkar hareng kepala Islam yang ai ondai ke GLC ke perkat jong kini ki hepai jong keritor jong pendiri jong kali India lese lada pendiri kam ya kali ain apa ke jalan kerja kan don ke sing junong kata lese ke jungwan